Alright, karibu sana Mutegeri Umeru TV kagita kangiga gutegera mantu reja karindene ya ankatheti ishietoro kiri rona arua mbere ya kwande na ngatheti ijire kuri na ngatheti ya The Daily Nation na kuri ngatheti ya The Standard ira ijire tukatha tuketagagira na njira enkue nikenda wachu magarukira kwa Mutegeri ketha gichwaga ngatheti rega gutetheria kuthiro kimenya ngono izi ngategera kidogo karatasi getoka mbere nikenda tumenya ngono chondera shindene ngatheti cietu karatasi kambere kangatheti The Standard katina manto mengi sana ntukwe narua no ntogintokira kiriwa kene mbicha ya Rais William Ruto kamena mbicha inene yahu ni naro indane ngatheti ya The Standard ni mbicha rane bakiuga Ruto double speak tata ibu inyuma ya manto jaraje teta nambere jegi kuchanga mbecha kaniseni guruga miaka kana meri emekai nyuma ya rambe kwethirwa chikiteza niro kana chikeregana nacio kiri bamwe basi asa kana bamwe ba antora baraba andikithirikari na ndira isuruto nonekene gweta nambere na kwambiria kuchanga mbecha ciawe kiri makanisa bobo bojeta ntukuinkai nyuma Rais Ruto kuonekana akira kanisa ya mwana Nairobi akabanengera muchango jo milioni 20 chiembecha chiahe na nyumene agatigera choreba iba guchangira kanisa eze nkurukie milioni 100 na ndikuririkana kidogo niyo bandikita wiguru Ruto double speak kwikagita akuga ati michango ya kanisa ikethiro igita nambere rutero rungi na gweta nambere na kuthithia michango ezi okona tokodra tokena rokono karatasi negatuna nyanka The Standard igo tutariria kingatheti The Standard tukona manto jege Eurobond karatasi ne kamirongo iri na mugwanja rokono rungi karatasi ne gatwiri kweli na ntubairi baraba kwerekana ni barongi kingoge nyuma kuchanira chedreta chikionekana katika thirikari account ya Nairobi na kampuni ingi enterezi karatasi ne katunana na kenda tukadra tukiona garukono roge kurago komo andiki panteto tukadra tukiona kurago komo andiki panteto tumenyaniki edretwe akioragwa ichengo no toko achiona na aru gazeti ne The Standard tena manto mingi karatasi ne kambere ne gazeti The Daily Nation karatasi ne kambere kandiki ngono kadhomba ira tukadra tukurukira nacio rukono rwa mbere rero na mbichera nene buru irwegie arimi bankano mono baraba goito loko baraba daga roba kirimira aja ndeguru kidogo bakethro baririkana bare Antonete aega sana na bobo nyuma thirikari gwitekeria kampuni ira chethagirwa chigitumira nkano kire kuthia mitu kwethro chigita na mbere na kugura nkano ciao ome ya ndeguru na ndikuririkana pambabari mibaraba daga roba kirimira aja ndeguru ne bakethro kidogo bagita lost rukono ruto na karatasi ne katuna na katutano rukono tukona karatasi neka mugwanja ili wanaloge Gachagua arago kwerekana Gachagwa's plot to end UDA grip on Mount Kenya. Gachagua nethiritwe akigeria kwethirwa akithiria mainya jake amakia UDA mono kiri rugari rwa Mount Kenya rukono rutwaro na karatasi neka mugwanja karatasi neka twere ngatheti The Daily Nation tukona rukono na rurwa mantoje guest scam ya gold ile dhirito geta nambere ile to fake gold scam tokazira tokimiona karatasi nege toka twiri na nkuruki tukona rukono rwegie muchungu ura waragirwe kumana ara Britain karatasi nege toka mbitikirena na tonya kingono cietu na twambirie imwe kwa mona gazeti ya The Daily Nation karatasi getoka twiri karatasi gatwiri kathete The Daily Nation abakuga Ugandan minister distressed US tycoon and Kenyan ties to 81 million fake gold scam. Umwama minister kumandhiguro Uganda kuena mtu enambecha buruku mandhiguro ya Amerika kana USA na kinya ndhiguro ya Kenya kuena scam ya gold ya nkuruki milioni 88 ira idhiritu gitana mbere ngako thomera rukono ruhure karatasi ne gatwiri kathete The Daily Nation baruga October mwaka muthiruka na 2024 kuna accountant okuma New York na ara America wejekana ta Brian Hill ariuga ethe kuna lawyer wakiri omo ezire kiwe wakiri wejekana ta Randolph Adler na monekera proposal ya batonyera kire biashara ya kugura na kuendia gold batonya ke biashara ya kugura na kuendia gold kulingana na wakiri ozu wajerere mobia accountant yo gota Brian Hill wakiri ozu wejekana ta Adler erere Hill ate are na mshawara wejekana ta Sanford Ellis uria wethagirwa akigura gold nyingi sana na Diamond na akendia nikenda akethirwa akithithia baita
na ndio nyumene michamania gwikwa nibothire kwitha bagitonyera ki biashara ezi niora mtojo kwitwa Ellis akiari na ndikiba ngatheti ezi aretwa Hill akiari na ndikiba ngatheti ezi augerewe akona anto papa bo baire ne biashara banane ba gold kinyawe na ugera uni anto anchitonyire kirio no ntona yinto gikega ku invest tamu biashara nyaranyumene nande Ellis aliana ndikiba ngatheti ezi ugete nio ethirwe akirwo munganajwa 81.8 million nyuma ya mieri 5. Mr. Hill na yero 81.8 million nyuma ya mieri 5 na ntopapa bamutonyithite ki fake gold scam na nande na dire twakiromba rwangiro chonkuni rwa DCI aja Kenya gutigira ni rukumutetheria no chonkuni kenda akithero akirikava mbeche chiawe ni arago kurekana ki gold scam fake gold scam ezi kinya kuri na umwo minister na mujumbe kuma nthiguru ya Uganda uria baregeta ni kugwataria tore yawe na ro kurekana kinyawe arendene ya scam ezi na ndi mtozo nombere kuiwa 81.8 million nyuma ya kuinvest mbecha hizi akiairwa atekethro akiona baita iraba gweta deal gone wrong rugono ru okaro na karatasi ne gatwire rwegie fake gold scam arem mtozo muchonkozo edire to akiringwa 81.8 million akero biashara ni yakugura na kuendia gold na diamond akogeria gutonyithwa kirio rugono ru karona karatasi ne kauga twire katheti ya The Daily Nation karatasi ne katutatu katheti ya The Daily Nation tokethera tukwina aruma baire aja umwari to Albanas Mutinda Nzioki ongea ritwa Elias Mutua Kithuka aruma baba baire barire kana bare wetekana kuraga muchonko orawije ta Campbell Scott muchonko wije ta Campbell Scott na ibarethera bagikinyuthwa ekirikoti ya milimani ntuku ya igoro rugono ru karatasi ne gatatu ngagethera ngekuthomera ru kuririkana polisi ni betete na mbere na uchunkuni kirithimu sim card na kumenya mbecho ra chitumi nikenda bakamenya akaumo kana ura muchunku Britton Campbell Scott ethirwe akiuragwa kukinyira na ndazuganirie baire ni bekiri mpene ario Alex Mutua na Albanas Mutinda gukuririkana kana kuringana karatasi ka gatatu kuririkana bagwati weekend eje ethirite ba kigwatithanua na gikuke muchunku uju na nandi bekene bakethira bagikara ndene ekire bime bingi bithatu agite na kara uchunku ni bwithirite bugeta na mbere detectives kana chonkoni barabara yatithetie betete na mbere na kuthithio chonkoni bogi kuke muchonkozo ibara arombere chief magistrate Lucas Onyima wa Mlimani Lokot ntuku yegoro gutigera na gwika thoganire babandene na batikura kerua kuringana na chonkoni barabara thithitio bolerekana ati muchonkozo harikire na kuragwa auragiro nyomba imwe ntere cha Pipeline Estate nyomba ire yari ya umwa wathoganirwo papa bairo ijikana tamutua muchongozo alero aragiro nyomba ine mwana ara Pipeline nyomba imwe ya mtozo ijikana tamutua niyo aragiro na nyumba mwere jo muchongozo jo dora jo gitewa ekire muito jwa Makongo Forest polisi na chonkoni kana detectives baba ibetete na mbere kumenya niki muchonkozo oragirwe iraba gwita the motive behind the murder kaumo kakuragwa ko muchonkozo karigariko ni arago kurekana ni kuonekene ni kwari na ugwito kwa mbecha kuma kire account cha muchonkozo na mbecha iti chiterwe ntereche Nairobi chiterwe ntereche Voi na ngoroke chiterwe ntereche Mombasa madha jama kai nyuma ya muchonkozo kulikia na kuura kwa rugono ru karona eroge muchonkozo waragero inkurikana nda kuthomerete ruka ire kirengatheti ya I think last week kagite na karato ataraga ura muchonku mwirijo muchonkozo jonekete nyuma ya kuragwa nande athuganire bairi bekiri mpene na baririkana iba miaka 20 na emwe 21 no miaka sorry etithiritwe gikwa ni ura beri akibage kwa ndene ntuko 21 uchonku ni bugeta na mbere yes 21 temi yaka yao ntukoira bakethro bagikwa ndene kana in police custody kagite na karo chonkoni bokethro bogitithwa na mbere yes rugono runa jira ndaza karatasi ne gatatu niyo kethro ukirwana karatasi gatona aremi beto bakuma bori maingo etike bori no mono kwethagiro gukia ndonkano rugono ruru rukethro rubu kuchiria sana nara kwendo wako anda wankano ke kaunte mero mono ina ara rutero robore timao rutero shonde
na ndiko na rogono karatasi ne gatona bokadro bokirona ndene gazeti ya The Daily Nation. 124 billion wheat import scandal sparks outrage. Local wheat growers baba na arimi bana ba bakirima na aja Kenya ibaba to local tabara bakore manara timao nara kisima bureka nande baba bakethro abagikurukira kagita gakomu na popo no nyuma ya thirikari gwitikiria ithi kana kambuni iri ithi agamitwire imenene aza na ire ijekene kwithira bakigura nkano ciao omeanthiguru ya Kenya na batikugura ake aja ke arimi baraba bare mairaja gukurikana nande loko arimi ba loko bakethro nande bakikurukira kagita gakomu na popo no nyuma ya thirikari gwitikiria kambuni izi kwita nambere na kugura nkano ciao omeanthiguru cia munganajwa bilioni igana rimwe na mirongo ine na inya gatanta ithano 124.5 billion iraba kurekana bakaji by import 3.2 million tons bobo boje tekinya kwadro ikodre tokore na maketha ja mega sana kulingana na kadhiti ye yuga bobo kinya kwadro ikodre tokona maketha ja mega kire ari mibankano aja ndeguru ya Kenya na ndiko ririkana bakethro kidogo ikibindi beneke kinya mariza hao no tonkano itethro ikigorwa orako kubatara nikera nyuma thirikare konekera kambuni cheko gorankano chekuthia kanyaga gweta na mbere na kugorankano hizi ome ya ndeguru ya Kenya na ndari mibaba kidogo bakethra bakorokagira kagita tiga kega sana kinya kwadro gukurikana ibedre kethankano injaga kuririkana kwena gikundi kia kambuni 35 iria chikethirwa chi ikanyaga ku import nkano hizi 35 millers kuririkana kwena igi ntogi kuririkana kidogo gitikwereana nto nyingi kitunda ene mbunge ya Senate na kiambe itakuthithirwa chonkuni kimenyakana neki waziri wa urimi aja nthiguru na Mutahi Kagwe aretikiririe nkano yambirie kugura ome na itikugurwa kiari mbara bakuri maja nthiguru ne Kenya ende etikiria yambirie gweta na mbere na kugura ome ko imanto jekito kinya kirenda ene bunge Senate no chonkuni bogata na mbere bamenya neki kambuni ici chiko yakanyaga kugura ome no ntombere bagurira arimi baja nthiguru ya Kenya. Mweri muthiru Cereal Millers Association bogete ati nkunia ya kilo ingana 90 nkunia ya kilo 90 yagora wakuma ome na shilingi 3,500 gweta 3,700 okagito karani nkunio oeze kigorwa aja Kenya kiri arimba na aja egorwa 5,300 kwa nkunio eze imwe ekugora ome egorwa na 3,500 nkunio eze ikigorwa kiarimbe to baja nthiguru ya Kenya egorwa 5,300 kumaanisha kugora ome marija kwethero ja kinama and I think mboga hiyo thirikari ithire kiendekithia kugura ome kambuni dachi ikanya kauga kweta nambere na kuimport nkano kuma ome chiandikiaja ugachio ni kambuni chije kene mono na ithithia metu ije kene sana ntethero nkigweta wakathero gechionera karatasi ne gatona na karatasi katutano kambuni ile chonde chirigete na kwewa na kagita na karo chonkoni boite nambere kuthitho kinyane mbunge ya Senate kumanya nati ya waziri Mutahi Kagwe urani waziri wa urimi amana waziri wa matojagie kigina ujikana ta John Bandi beteketie kiwango gikinene kia nkano kithiro gigito ome ya nthiguru ya Kenya endete kugurirwa arimi baja nthiguru ya Kenya rogono ru karatasi ne gatona karatasi ne gatutano na njira entariru karatasi ne gatutantatu tuchokere manto jage siasa mutegeri karatasi ne gatutantatu gazeti The Daily Nation. Stop abusing freedom of speech, former DP Wanda. Karatasi ne gatutantatu urawa ari munini wa rais Rigathi Gachagua nethirito akimenerua na kurenkero mokana kuritura mokana ni NCIC emanishaga National Cohesion and Integration Commission na ndeni tetamokana kiri Rigathi Gachagua na kumwera gutiga gweta na mbere na kurita miario ira yomba gutuma kwethira kuri na ndoa kana ira ita ethnic hatred ira kuringana NCIC bakuga miario ezi no ethira kireta ndoa kiri tere monya tia nthukuru ya Kenya. Kuringana na NCIC beruga Gachagua nethirito akionekana kwa kagita nandi akiariria manto kathumba burio manto jege kulitwa kwa Chief Justice Martha Koome
na gintu kina nde NCC bakuga gutoko batara kuringana karatasi ka gatandatu baruga kwina rwalia Gachagua itereka gita na kara ari ndio ngene yawe nterechie Meru ari aonekanire komeneria rais William Ruto nonto bokogiria kurita CJ Martha Koome igitine twerekerete kithurano ga 2027 nera NCC bakuga miari Gachagua itereka gita na kawa kerire mantu ja Martha Koome ari Meru ni miari omba kureta ndoa na ndumena Inabagweta inciting feelings of animosity among Kenyans. Kile baroga ire andiki ni NCSC abagweta Februari tariki 23 mwaka ojojo ndani ya kanisa ya AIPCA Antobeto Ekiongo Church ire ndana Egembe North Meru County. Gachagua na ririmi ario ire amba kureta thina na kureta rumena. Bandikite Gachagua made statements meant to stir up emotions of a section of members of the Meru community. Naririmi iriomba kureta maruru kiri akariba kuma community ya Meru. Kulingana na commission yetu iruga Gachagua netherwe akira Ruto akarionga Meru kethiro Martha Koome akethiro akebiro obisine. Meru irana NCC bakuga ni iriomba kureta thina kidogo. Gachagua naonekanire kuuga kwira Ruto rais Ruto akariunga Meru buru kethira agetekeria Koome Martha Koome urani CJ eberu obisini rukono ru karatasi ni gatutantatu okethira okiruona arena ndi mukaririgeto wa NCIC inkwana Kinyawe arito Samuel Kobia NCIC chairperson ajegeneta Samuel Kobia no ethirito akiaria mantuzeza na kwira Gachagua atige wetana mbere na ndwari iji rukono ruru rwege Gachagua na siasa ciawe karatasi ni gatutantatu na karatasi ni kamugwanja ukethira ugishona ga ushonde. Karatasi ni gatunana katheti ya The Daily Nation karatasi ni gatunana katheti ya The Daily Nation man wants Kenya Power barred from disconnecting electricity to essential facilities. Kuna mtu waza wiketi Kenya Power kotini na arera koti irigerie Kenya Power etika ethero ikigita stima kiri guntu kuria kwina kwa bata sana tasibitari mukario mukumantarete Mombasa netete koti na gwike Kenya Power kiri koti akenda irigerwo kwethagirwo ikigita stima ikithero ikuriga irigerwo kugitaga stima kiri facility imuira akuga ithero crucial muno tasibitari kinya kwa thero ichiremi kore ya mbiri. Charles Waithaka Rubia augete ati mantu zaza kugita stima kiri guntukura stima izi kwethira kana kuri guntukura kwa gwati sana tasibitari ikubutigera mantu za mathukuta geta na mbere kinyanto gutoturo bwao nerana nde aikete koti gambarere nikende Kenya Power kari kagiru kugita stima muno kiri sibitari kinya kwethira sibitari imwe chiremeri kuri ambiri cheche stima endi kethagire kigitiro sibitari kire gambarere na direto agetaza waziri wa Montozegie Mainya Opiya Wandanyi na bange amona Anthony General Dorcas Oduor ni gambarere direto rigetizo na mbere no kethiro kirona karatasi ne gatonana karatasi no ko gatonana enkona Waitito oroare governor wa Kiambu Ferdinand Waitito escorted na ara Milimani Law Court. Oroare gavana wa Kiambu Ferdinand Waitito ageta nambere na gukaranchera na bobo nyuma ya koti yankadishia goro kuregana na application ira raritete ni either akirekeru na bondi eterete apili yawe. Waitito aredhiretwe kana edhiretwe akirwa ali faini kana baini ya 53.5 million kana edhirwe akiingirwa miaka 12 na bobo nyuma ya kugwatikana na etira kujukia nkukumo cia monganajo milioni 25 kagita na kanare mutongere kanare governor wa county ya Kiambu kuringana na Justice Lucy Njogona ntukwegoro na arategezanererie iromba rewa Waitito amana Charles Nchege na Mwangi wa Hinya akiuga rete kuonania gutena any reasonable legal issue ya kurekeria antobaba na mbondi beterete apili yao iri kina kuthikirwa rugondo ruru Waitito ukarona na ndiko manisha Waitito no ageta na mbere na kuingirwa no ntokoti ni raregere kumurekeria na mbondi beterete appeal ya gambare yawe iri thikirwa Waitito na ndi ageta na mbere na kuingirwa na gukaranshera.
Nkiri ngatheti neze kwina Kenya bare bakurikana bethirite bare stranded na ara Myanmar karatasi nege 13 kuririkana Nairobi kana nthiguru Kenya iri na rwali na nthiguru ya Thailand nikenda kumenya akenya bare 64 bara bakwirikana bare na area Myanmar iba gucoka nthiguru ya Kenya bare thiria barerikana by Rescue from Human Trafficking Networks kulingana na Ministry of Foreign Affairs na Diaspora Affairs gikundi kiki gya Kenya bando bare na Thailand na guntu ta Myanmar kiri border akenya baba ni party ya Kenya ya antobangi ngiri mugwanja barabara kereru enteriu kagite ne karakudirito kuri na gintu gito human trafficking rugono rukaro na karatasi ne gatatu ge 13 ngotikia tukangadaita Daily Nation yawe gukinyera ntato ngono irachi main nkwenda kutaka ketha kurogo ndati kama tegeri ngadaiti hizi ya The Daily Nation ndiga na gedra ngitegera karatasi kama udhibu ngadaiti ya The Daily Nation bakoga governors ban millions on rented homes against the law. Governor mangabani bagutumira mamilioni jambecha kirego kombora nyomba ciao ginto kirege kwerekana niki utatena watho. Miaka 12 nyuma ya thirikari cha matora kwithirwa chikija 11 county governments continue to spend millions thirikari 11 cha county kana county 11 ichitete na mbere na gutumira mbeje ciao kirego komborera mangabana nyomba no ntoba bakira bobo kirege utatena watho. Kuririkana ati kuringana na Nancy Gathungu urani Auditor General kiri report raitere ya 2023-2024 financial year augeta several counties imwe chidiritwe chikigino mantu jaja na gweta na mbere na gukomborera magavana nyomba ciao kwina county chiandikiaza ile chitumirite mbecha kana ile chiarukiture mbecha chia kuthondeka kana gwaka nyomba chia gavana na nindi ba gavana ita Kericho county rena gavana Eric Mutai kwina itandikirite mbecha Kwale ninekeri 149 million county ini nyingi chitarire tura kini ikerekanwa kinyanyuma ya county hizi kunenkero mbecha chia gwaka nyomba chia gavana na nini ba gavana county ra nyingi chitete na mbere na gukomborera mangavana baba nyomba kintu kiranda gikwirikana ni giuta teno watho rugono ru karo na karatasi ne kamuthia kankathiti yo ya The Daily Nation mbere tutonyera creator ingeme tudirikiria manto jaja kankathiti ya The Standard karatasi ne gatuire senator ibako olia Ethiopia ithiro kirombore keri na bubu nyuma kuragwa kwa antu 30 barabatekagia samaki. Senators ibarombeta thirikari ya Ethiopia kuandika kana gutigera nekuri tabaruga ya apology kiri ya Kenya na bobo nyuma kurukia antu 30 kuragwa na ara Lake Turkana kiume kithiru. Senate Majority Leader Aaron Cheruiyot naugete Kenya nieterete kuigwa nthiguru kana thirikari ya Ethiopia rekari ya mantu sasa yege kuragwa kwa Kenya baraboragiro kagitana karabare ngogeni ya gutegia makoyu nguruki Senate ni rombete bereserwa kana clarification biyongwa ya umire nikenda antu baba Ethiopia poraga akenya baba 30 kiri boda yu ndogono ru karona karatasi ne gaturi karatasi gatutatu ukona kanisa imwaza nitetheretie muntu umukuthirwa agicokanira na njewe nyuma ya miaka 31 March ntariki ya Vincent Murunga nethirwa agicoka nje yao na are Mahira Village Malava constituency na nethirwa agicokera na Nterezi na bubu ibu irokare kagita kayaka kusemania na ethe na nyuma nethe batikanira ngina kagita na kada ari mbere nyashi yarwa kona nande kuna kanisa mwetetheretie muntu uzo kucokanira ethirwa agicokanira nethe nyuma ya miaka 31 muntu uzo aremekana ta Vincent Murunga na ethe jikana ta David Malonje ukona aza baringi mbicha bagwatene bachemenire ambere buru antapopo bare barekana batonana ende nethe na mwana na bubu ni nyuma nontubwa nyina wa Vincent Murunga na ethe wa Vincent Murunga batikanire Vincent Murunga atechiarwi
na yu nginari na euria mieri 6 kana ari 6 months pregnant na Vincent Murunga na niona ndithe David Malonja abatigire na achitira na ndio karona karatasi na katatu rukono ruru kanisa hizi igwetanga healing power of forgiveness iria ireketie na kugeria kuchokaniria Vincent Murunga na ithe na bachema ni nyuma ya 31 iskore ambere buru ukabona bagwatene nzara rukono karatasi negatuna irukono rura rwegie Ruto na manto jegi guchanga kanichene araba kugathithie gintu gitwa about turn ora ugete agaruka ora kwari anta batichanga kanichene agaruka na ambye guchanga rukono ruko karona karatasi negatuna otorango tari kinkathithie the Daily Nation karatasi ne gatutano irukono rwegie bado siasa ira chitete na mbere kethirwa ugicionaga wam Parents, learners bear the burden of financial crisis in public schools. Kagita na karari taberege rigo choka nyuma ya militam. Irego to militam bereki kwambiria ntuko ya egoro na nyantuko na arua. Kuririkana na ndea shiari amona haritoba kedra bagekurukira kagita ga komo na bobo nyuma. Yedrikare kwethirwa ite kurekeria mbeje chikungana kire shukuru chedrikare. Kana ira chito public schools. Mashukuru jara maingi na ande jara ine marando kuringana karatasi ka gatandatu kathite the Standard makurikana shukuru ira nyingi chire na marando no ntukote na mbeche chikungana arana ande achari ekobidi bete na mbere na kurita mbecha nkuruki nekana shukuru je kethira igeta na mbere na kuthoma kuririkana omurito secondary abatera kuthirwa kinenkiro chiringi ngiri 11 kana 11122 kireta miambere kuringana na thirikari inde thirikari nenkanita kikire murito chiringi ngiri 4 koko na ngiri 7 iri tenenkaniri omurito aitairu thirikari kire skuru cha thirikari omurito abatera kwitoro 11122 inde thirikari itete kire omurito ngiri 4 kumanisha 7000 ni thirito egitigirwa iteritige ntokira nandi kikurekana nikikureta akagita gako mukire mashukuru jaja jonde ntuko yagaro irare gukungwera nyomo chekethaka kana ireto wildlife day ntuko yagaro irare gukungwera nyomo chekethaka ukona ripoti hiyo ndakaratasi nekatunana ingutikia mutageri kumirira uoni kethiro nkirikire matuzege nkatheti rukaratasi ge komi ukona rogona ro itito ura araregere kurekererwa na mantu zange otajau ejege kuingira kwa itito. Yes, hau na to kinyamuthia jwa magatheti rukirira na arua na to kinyamuthia jwa magatheti rukirira na arua nkethiro ngechokagera na mugeni wetu antuko tumenyere tutagere manto nkuruki jegie siasa na nkuruki siasa sa vijana na witi nambera bo account namba 12 tukiaragiria account ya Meru baraba endete michetho ikaratasi kama muthio kethiro kionaga na arua ukethira kwena michetho ikenderea mathaine jo tuku Champions League kethiro ikenderea na arua tuku Aston Villa, Club Brugge, PSV, Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund na Lille antabaraba endete mithako kethiro kionaga mithako yonde rega chetho tuku na arua tuku irania Champions League karatasi ne kamuthia kana karatasi ne kamirongwena kangatheti ya The Standard rangi kwa ndagira kagita gake ganchokerete na mabango joturingene Anuiji no araniri no bichichia Meru TV na There FM okaigwa kuri nonto bote okugweria kuma kire programu ire igutaruone na ndi no tume maoni jaku gukrokira email yetu iria ni merutvcomplaintcenter@gmail.com kana turingire thimo gukrokira 0114 190 962